Dobuwe ba dognata phokele titio aso mo tikba muthobo ko aderki takasolo tigna kuba o kha email weda KNU mudro news ni lo with asu okodogna barki w takasolo yigdu tin yatu tin ni mibra tadu so do biyo ti phama pli ma pura gamla thibo ko pho la yu yari thot tho kilo kishite ni phela disabe thot tachi tho kilo kishite ni ko kho na lu chi tu ha kho tana re chak to biyo ti mo soro do bi ye tu shi kle da bi da bo ko tati da tu thi yo ba so tu khala wa da klo pha do klo pho ti pha a ko ni lo to to kho khala wa da su ka kle mu nu no mu tho kum lo da phi ma wa lo kle pha no kum lo le ki a kle ti pha ko ke no da ko da khe da pli da phi lo ti bu ko pho ti pha ko ni lo wa da ko so si ba wa da KNU mudro pa ma mu da ta pha ni lo phela deserve ho ta chi to kilo ki ni ha kilo ki ni ha kho generate ta chi chak to yon dog lu da thu ple ti mu do ti ki na ye su to pho la tu ri da pha ni lo kha wa da bi ti mo su ro phe thwi ti u tu du de blo phe le tho chu ma tho chak to ni lo tu to kho bi ti mo su ro pa ti wa da ki ga no ba do kho o wa da ma sha ta ma lo ti yo ni di ba ge ni lo tu to kho phe ha kho lu na re chak to ni lo kha do we bi ti mo su ro o phe ya kho chu du de blo phe lo de o ti chak to de blo ni lo bi ti mo su ro ti do ba do kho ta ti ya di ba ni lo ta du get hola si mo su ro do nyon dog lu da thu ple si mi do be so di so i lo nyon dog lu da thu ple si mi do ta pa ta kho ta ba do ba ti do we ba ge ni be sin ya ba on ni lo ta so lo bi sin ya si ti ni ni mi dai pwe lo mo pa do na ra pho ko de ba minute ke